أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا المصطفى المختار وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Gidin so kalalayaman tano di tano di makapapakin sa gyang kai FM tano 95.5 Cool FM o DXSK padangaran yan gyang ay kinagakoniron makapumagusay tano siya sa mga kukuman si ko agama tano agama Islam gidin agyang kaya kitab kitab ay diskason na mipantag sa gyang kai mapuntok ang mga kukuman si ko Islam. Pumagusay tanoron umandin lagi daya Jumat bedin so sa gyang kaya mi po sa Jumat agusonan yan nada tano makapupagin gaw din nada tano saya makapamagusay sabab sa may sugat mga halidi so gitu datano kapakapaguras. Balas ang kanwala si wapo makin giu mapumagdatano sa gyang kai isa koras imyugswala ko sa tanoron gyang kai at padabityara si ko padap ke encounter rin na ki talembe si raktano si ko masa lagiegyang kaya masa tano madakal so kapuguran yan. O di na mararani o di na so katanggaw na madakal sa gyang kai oras. May discuss tanaw sa muna agyang ko to namipantag si ko mga kukuman kapagabdes imanto na si tanaw sa gyang kai kasapo sa musi. Kasapo sa museo to na ikukuman o kasapo sa museo. Pamasa-masa taniman to na kapakay kasapo sa midjes. So kasapo na tigagyang kirik sa kitab si Sheikh Muhammad Ibrahim at-Tuwajiri atigyan so kasapo na si kuilenon umang ulama gira si kumipanta kudis kason si kuwagama natigyan para ini si ikwallah udina simbe si ikwallah siapo ka so musa udina media si korupaan matatando. Ikadua inalinya saya anto na diyang ka o kasapo sa medyas o pamaka ba medyas udina yang asisya nakasapo sa musa. Tigyan aya musa pamaka so diun mataw na ayam tun sa musa nagyang koto lagi uba talumpa di man talumpa di man lagi o medias panit absolute noto si kumasa manenenggo o di na pilapis iko talumpa sama sa man to na madakala pugusaron na so mga pagaritan ng mga tablik na sira ni Pukileno. So inalinin sa tigin ay adiyang ka o kasapo sa musa rumpa kasul choko man medias na salongan si ko sa isa ka gagawi agu isa ka dondo agu isa ka gagawi si ko maka ingot mana kanabadi malayalayag da sa trabil agu si ko di trabil o di na di malayalayag da sa ingot na telo ka gawi agu kagagawi telo gawi agu telo ka gagawi pupugpun so kasapo sa musa pamakaba pagitungan buli na 24 ka oras na so ka 24 ka oras na pupugpuun si kumasa kya sa puwaon paganay si Korean o kya soloton tano doon na aya ka pugpuun o oras o kasapo sa musa aya ka pugpuun o kasapo sa oras o musa kasapo sa musa o kasapo sa medias na si ko sadin sa paganay kya sa puang kaun mana to ni kya sa puan bumaso din sa buto ay kasapo na mamanagyang kutuwa kanaba pugunaban kapsapon panasarap ka naba pramsapan kasarap kaipo ko orian o kasolotaon sanya paganay kya sa puang kaun nagyutos kanin ngati tiyang wali radhiyallahu anhu
atigi na pitiro ali aping gulaw Rasulullah udi nabiyo Rasulullah telo kadung do telo kagagawi so ora so kasapo sa musa si ko di malayalayag agu isa kadung do isa kagagawi si ko makaingad pianutul o muslim. So anto na mga syarat akapakasapo ka sa musa. Anto na mga syarat akapakasapo ka sa musa. Ay syarat akapakasapo ka sa musa na mabaloy so sosolutan naka amus o pamakabamidyas amubah mana kana bapuun sa haram. So dua klase sukap ke haram yan. Pag nero na haram agyang kutwapunan agyang kutamusa. Kalilid amusa na panit giti kalilit. Sama siya man to kasi na minisig sumasa na miya kada kalasukap ko sarong kapakinap ko to na dinis o dinap ko to na panit o pamakapanit na anto ni puno nagyang kota panit na o pamaka kana ba mubah mana kana ba pun si ko halal apangangayaman si ko pada mga ulama na di kapakai asulutan ikadua na kana ba mubah kana ba kiyo ko angkau nang gululan sa miya pamasangka ini berka udi na miya okay halal ka pun kagyasab inakal ka kinuang ka piaman kong ka na kana buto mubah di kapakai ubang ka o sara. Ikadua syarat yan na tahiran masusuti. Paman nagyang kuto asyulut ka muse na masusuti. Kenapa marsik muse. Makasasapang sa taman sa buku aai. Makasasapang sa taman sa buku aai. So, pag muta pa kayo sa ino sumidiyas, pakasuldun, sumabda mga laman at napakasuldun sumidiyas, so di nagyuti para sinama sa taniman to, na asara makasasapon malbusan ala tahara asiulut ka sa masusuti sutaw agu mabalueg yang kota siapo kasi ko hadathul asghar kadas amay to aya kadas amay to ko kasabutiron na siyanan si ko masa naman ya si ko kapapaligot nga sa kapagabudas nagiti kadas amay to kasi kadas amala na pagpakatalo to sa kapigu narong kapakai apu sara. Sa si kadua pada syarat na mudah si kudiang ka iyan. Mengenai syarat na mubah mapapakai sa kana pun sa haram panit o di na haram akyakwaon ikadua na masosoti ikatlo na miyakasapang taman sa buku ai malbusan masosolot tigyan masosoti lagi dua suti nanda kaskais masosoti wa ayakun almas aguma baloy so kiasapuan yanun asiku hadasul asgar may to kadas tigtan mabuab ketalone na kapigu kapagabedes agu so diangka o kasosolon tangkaon so antone paras akasapo sa musa nga pagalinin siya naging sumyalo sa hadith Agiyan kaya kitab na ada gay dabo nun inaloy na ba pagilo sa mga hadith ugid na mala na discuss ay naloy niya nun. Kagi mo tami ang alip na mga syarat na adna dalilo to. So kagi-agi nga kitab gitu baka ba sa tanong mapunto kaya di niya discussan so madakala din yan aluya sa mga dalilian. So ina ko nga so pag nagsiko gaman na mulingan niyan si ko kitab sa tanong man na aya di tanu di pamagusin siya na sukap pakalawlad sabut si kumako kumansi ko gamagi ito nabatano ron pagulya so kadaklang madin ng tabu bumakinang lan atanto. Padiyan siya pan tigin na ropaan akasapo sa musa. Aya ropaan akasapo sa musa na pagalusod tigin o Muslim pagalusod no Muslim so liman yan si ikwig udi na tenglan yan at tegunin aliman yan sa ig. O di na besaan yan aliman yan besaan yan mabesa na nabun yan tatangali sa ig aron su ig pamakabalin tanggalan na matanggal guru na kunin ng bu or yan yan ay supo yan soliman yan akawanan si kuwain yan akawanan agu so liman yan adiwang si kuwain yan adiwang sa makay isay sa tigyan sa ipung kumakamriyan taman si ko ainian taman si ku unaan o buku ai sa diung petigyan di dalam agul tali kudan o di napalo o bersepuh ay bersepuh na sebusupuro yan miali sa hadith ni siya ya miya kaysa natin sahabi ada tarabu pagili ang wakini guris o mga kamar o lima
o Rasulullah si ko musin niya mamana bumakabang baka di menday man to sa yang video ngiron ro pamana so kamera lima si ko kamera ini ngiraw ron sa yang koto ini Victor yan saya po natigyan so tigyan so tao siya po yan lima niyan so siya po yan so yan na pagpuntigyan so kapsapan yan nun si ko gawiya ka yauman gawi thumma dakhala baladaw atamma wa makatingan so tao na siya po yan yang kota musin yan makadis kanin ni malayalayag sa miya kaysa orian yan na miya kasons kanin sa giyang kotwengid na miya katignas kanin ro na sa punin sa yakasipuanin na makaingad sa kanin mana salungan mana dinyan tarotop natlo mana bubuhis tidi o man ubaso tao na di malayalayag uli na miya kaingad na sa kamo tumambua beloy niyan sa punin talo gawi iyo pa makabapipikir niya nun na di malayalayag sa kanyan. So, Anthony pumakabatal si ko kasapo sa musa. Kami nakalo niya so pumakabatal si sabdes kami napagalo niya so pumakabatal sabdes. So, pumakabatal si ko ka sapo sa musa na paganeron na may ka ko ano so musi. O di natita na midisi ko ay niyan. O di na miyakinanglan makapigus kanyan. Kalay do dyan na ba? Ikatlo pakabatal si ko musa na so kataroto po rasyan. O pamakaya kaya pagpun ka sumapo sa musa na dapat mga last dis ibarat na hindi ka mawalas dis na peda kabatali na ayamapya na pagabdes ka peruman kapduto sa ini itong obdumangaw lama sa pagkabatal so mantigin so kasuti da pakasuti ng luar sa kapagabdes na siyo to tigyang mga nawakit uli na pumakabatal siko abdes tigyang kay akirik sa kitab mana so pakabatal siko abdes na kebatalian so kiasa puangon kesapo ka puruman na isa bapin nakagimya batal so abdes ka gina so pentagon sa kasapo sa musa so kasapo sa musa na pakasul dun so kasapo sa medyas tanaw dana langon kasya paka darpasi ko musa na gyutud kanyan medyas o din na talompa kalagid o butas o din na sulay do talompa o mga polis o di mga sundaro mga poporo na gitu sekapakap seponong kodiun kaku itu benitusannya kita mga sarata mialero Tumbedan spers kanya mampuruman sa giyang iya kasapo sa imama agu khimar tunay imama agu khimar imama naba imama ka imama ain mana imama na torban khimar agu so mokna o babay. Kapag tigin akasapwa si ko torban o mama mokna o babay si masa kailangan bila taukit sa pitin ganyan na piadakon taukit daban yan limitado ko oras. Nabalagi tino kasapwa sa musa limitado niyan na salungan so makaingad na lugawi so di malayalayag nakapurumanan kaon malusod. Kabalo tigin so kasapo sa torban o di na mokna sa sakada kalanon. Na iti na mapya na ame kasulot no tao na makapagabdas kanyan si ko kesulutan yan si iko kumbong adi mokna antawa aka torban. Gitigi na melyakan tigo Amr bin Umayya melyakan so Rasulullah siya po yan so torban yan so musin yan so may pantag si kudis kasi ko torban kagiyadan yan si Aloya na yuta ka ba sa tanong sa kutba miyaloy sa hadith so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na so kesa po yan si ko musin kesa po yan si ko imam o di na torban yan na adna mididipurun siya o di na makaliliron at lotiman abuk na gitu ibiye sa iyan agiti pendililo sabad ko mga ulama sa kepakaya aya bumbesan kasi kuulong kanat lot-lotiman. Na naman, yang aya agama na taman sa kepakaya di nga di manggalbak na so mapya ko mapya kegugang ka na yang andingalbak ka sa lakaw no bumapkinanglan no masa agyang ko tama panggalbak ka so minus absimba. Sigo masama tagas ka kaluluwagang ka da bar ka makarja ka galbak ka sigo simba niya mapya nanggalbak
Aso kada kalan aping gulo Rasulullah sallam ginan na aya kalilid agyang ko to biasa o Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam subuk yang ko abdes sa so telo di na maitu kia sapuan yan nun kia ramsan yan si kubukyan na si ibu si iko ana sosolutan yan sa ulo niyan. So mipantagun si iko na talo aki aloy niyan si kurupa abra pagabdes ka kagi ko mabuso amel pas. So kita kapagabdes. So miya discuss tano to bisa muna. Aya miya tiru tano na ipunsa gyang ka iya beneng yan na may kusipon ka buka na paputon ka sa taman sa tango na pakaputon ka man sa beneng miya bungo sa beneng na paputon naman sa beneng na ungabu turis na limang ka kamarkatin duru agu mali masih kulikud utang ilang ka na adem man mi aloy sa hadith si miyag puun sa umunumuna na ya umunumuna no Rasulullah na pia kasungin sa beneng yan na pia to iyam man ro sa tango yan na pia kapeto iyam man sa beneng yan gitu sa mi aloy sa hadith ikatlo ami aloy sa hadith na sumabda mo na pia makasahiran ipun sa tango na pia kasungin sa beneng na kinuha niya man sa beneng na pia kasungin niya man sa tango gina ni miyang awawarad miyang atatanto si ko Nabi sallallahu alaihi wasallam asya po yan beneng yan sa kanaba sa ginta sa lagi dengan kalay may tanarong napkili tanong si ko mga tao. So toron tanong wallah ay tanong yung galabag na sa pinakamapya kanaba sup ke pakay ka o pamakay bubunong na sup ke pakay na tabi na pamakamakula da sabut ka sa giyang makokoman si ko gaman na piyeso diterima na akal na napkato ng mga ulama pakay nila. So si kakuha na kakugugo na si kakuha pa ng gila kaya sugun wag ba na idra o syubuhat baga kanil sa mga syubuhat tago ni si mga syubuhat so asyo to si ko hudud tingong ito hadisa fama wa kafi syubuhat wa kafi haram sama tago si ko kasubagan sa tig na miyatago kasi ko kasubagan sa miyatago kasi ko haram ko kapkatawa kasi ko kasubagan sa tig. So tumuso ka pananggila so tumuso sigurado so delikado. Na po siya nalinin na kapasok ka sa po sa musa na pumakasul niya na dyan pangaliron lagi do media sagu so talon pa potente na maliro ito mga saratrawa paalpas sa bukay so torban so mukna ubabay si ko hadasul asgar kada sa mayto manakapagabda sa buwa may sugur ka halagi do ka pakatiti ka pakaudu ka turuga agus mga lagi dinan amay ka asaba janabatan na matagus kanyan sambulu ya majujunub mana niya na kapapalugatan sa kapapiguyan karimangin sa karamanya damit tagin na pwede na piyakalin yan timubas o maput yaro na tigig yang kirik sa kitab palugat akakwaan yan o napigu niyan alawas yan na mirak sunsuain yan. Pwede na luin yan na anton na yung kita kasapu sa jabira. Ito na yung jabira. Ay jabira na nga nina na naptugun si kulawas o ta o barato malapo na andip kap ko o di na pupakasuldun so o barato na pali na andi pupakaliw surugu pamabo paliw di na pamanin andip kilay so pamana inyan. Anton na ropa niyan tiga na paliugat kasapu si ko jabira. So ini bungus si ko palika siko languno mini bungus siko palika nagu kepakayo sarna kau to sapian tunai katinya ni importante na inuruma tatagu kagi kebinasan kau kuanun melagi o kitab sepanen na melagi o kaplekat sa hadas anta kakalkat sa janaba kalkat sa makapigu basta amasolot yan labisa miasolot yan to makapagabda so dinamia tagur nagyang kotwa banij o dina at yung tadi na sabtugon ng mga doktor sa ikataguyan nun na makapagbedes ang tadi makapagbedes na langon ke pakay sa langon ke sapo langon kasi poon so matatago sa giyang ko tapali ka po makabupali o makatigin ka so pali na ayab tadi na makshufa mada kabung kusi na iti na paliugot na kaunaban ay paliugot na kaunaban sa may kabakabina sa iso tao si iko na sapo oniyang bedin na udi ke mano ba kebinasaan panskanian ko kasepuanin sa giyang kotwa pali na teyamom skanian temaranspir skanian siko ka teyamam amay man kasupali na kasasapangan ginana kasi dua klase kapasupali na kasapangan aguda sapangan o kasasapangan
udah sa pangyan na gitu tigta na paguna ba no kegemunap udi ke unabi na sepoon na udi ke sapona eh udi ke sapo na udi ke sapo na teyamum sekalian ameka ba na sa pangyaman kasapangan na sapon niya na igag yang untami sa sapongon budi kepakaya sapon ka kepakaya kabina sa naman sekalian na tomrans peres kanya man sa tayamum upang bakatigig yung kirik sa kitab adna kumama sa ketimu ka so kasapuagu katimum kasi adna masay barat uli na ketimu ka so kapang kaunab aguso katiyamum kaunab biru aguso katimum kasi mga mas alalagi duta kepakaya si wapakaulad ka betia kasi ko kitab na ki-encounter ko to na pakaw nantigian na so ito ba kapag bedes o buso katiyamum o to kumamasa wala tatawakat na datigyan matatendu oras o kasapo sa giyang kai no to ba di malayalayag margan no ba niya no magkakwa so khalayan mamana so sapang yan o di na ba ay mataguro na so nitar niyan bau margan na kakwa ni bata da oras o di malayalayag askanian na mabibisi ko galabak yan boman ko aso itarnian boman ko aso isa sa pangyan kalagi tigyan o mama mutafi na so bambiru agu mga mama aya galabakiran na pakani ditaran siran sanditar na ipu pamakaba na panabang na punabangan niran agyang kotwa kelut sagyang kotwa darpa o di na manganin sana ay galabakiran na margno beran nun makwaso misa sapang si ko lawasiran darpa abdes na kepakaitian ada abonyan limitado si giyang ko na yang kirik sa kitab na ki Sheikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah at-Tuwaijiri katawan yung mga pangadi Saudi giyang kaya ulama beriyan pan miyali sa giyang kitab bumitian tanong na Anthony Pumakabat al sikabdas so pakagantan ya kapapangatawan tanong buya yang utalang ulang na pakaliw si kopya malungan utaw dua bengawan tigo ba sa mga lokos katitikaw dua gusuma pedi na sadin sa pupues ta pakaliw run sunganin apet to na niklasin yan na ke betalangka pecapaka betal na baka bamades wakal ka sa ngulalan sa torug amala agu suatu na nabapabatal torug pada pencapaka sa akal na baka maberg kabergalay de tamya kolaps o di na kaberg alay de yang kotwa miyaginum na miyabreg na kaya batalan ito barat na ay pakasal na suka pagubog na haram pa yasa par si ikwa gama malakadus na si ikwa Allah kinaba na kato na mafi-fitness kanin na andi magabudas na magubugs kanin na mabreg na kaya batalan kanin saka mo to so kulugulugan niya sakit o di na babiteng na miyakatanan na so kaya betengaw na padapan ito sa kapka batalir kanin kaya medo to sa akal padiyam ban pagkabatal sa abdes na so kakapti nga sa pala dalimang ka anta kalik dalimang ka sikop ya malungan ka napakabatalo to so langon tigi na pakapaligo sa sambayang pakapaligo sa kapigu lagi du janaba anta kahaydang takanifas na langon to pumakabatal padi man sa piyakasulyan sa pakabatal na so kamurta dutaw padi sa so mga Hanabila na siram yukitin gun mana niyan na kagiyam yakay sa naso Nabi sallallahu alaihi wasallam na adna mama amiyag Islam na tigo nabi pagabedes ka pigu ka nagyutwi ketereno sa pagpakabatal gyutikin wera na dalil pwede pan sa miyaloy saya katay naloy na sa dalil kasabab sa majority kong mga ulama na disiran si mo makayon agyang kaya baka makakan sa sapo unta na pagpakabatal tunay dalil na pwede sa pakabatal miyakay sa naad na mama inising Rasulullah pamantiyan kakumanta sa kambing inu bata pagabedas tiga na baka pagabedas ta pagabedas ko dia pagabedas na di ka pagabedas naad na mga ulama apituria manasiko abdes ko kakan saunta bata tiga pagabedas na tigo nabiya way pagabedas ka ko sapo o unta mana basta maka sa sapo unta na pakabatal tiga giyang kay kirik sa kitab
Amay kami miya berampang akal kasi kino mali masusuti kan tak ada makasusuti tina ko angka na sudah makasusuti pakasan lagi katin masusuti mga tiga nga maberampang akal ka masusuti kan tak ada makasusuti ini nga tano andi korekon natigin ya mapiana da ka makasuti ka nga makasuti peruman ka sumusu siguradu adi su dilika do tiktan ba atas ini lilian ada lilian natigin na so Nabi SAW na pito na may kabagay ni kay ton wisar kano si kotian yan anganin. Na niyan sigurado o kaya muskila nun manatig na tabi pa mabanar dito tamo kaniman to miyakatot ang takangan nisan. Miya na miyakali sa tiyan yan ang takada na pangurukot pa ma. Lagi dubo pupakatot. Akagagdaman yan adap man makatot. Natigi na fala yakhrujan na minal masjid. Bapi ada taro gumagarukot at tiyan yan. Unya gumagarukot tapi to yang ada taro bumiyakatot akat kapken gono sala korokane na dinya no to tigien tulika tama sa dinya maneg bapiura na miyakalewan du udina mabaw niya na miyakalewan du mana mimbo madu mana miyakatot skanya pamabaka pakatot. Persiapan na pag-usin tanong sa giyang kaya kitab na masusunat si ko akapagabedas utaw uman kabatalan miyaloy sa hadis uman tigim simboyang malam yakum muhdithan fayajib tamam sa kanin maka kana ubatali na kapaligot ka pakapagabedas yan miyaloy sa hadis so Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu hagigi bang kitab may binyang pangalas mga dalila miya tiru yan manaya miya tiru Bilal tunay ma di sikrito nga tunay galbak kami nagsuda lapak si iko surga suda lapak tigu Bilal da barak kaya batali ba ko da pagabedas mana di mabubara mamamasak di mamamarah anggo tayan si kuabdes mana magabdes dalayon gurian ako papagbedas ka na sumbayang ako sa 2 rakaat asunat. Allahu Akbar. Padiyan pan nasutigan so turo gamay ito tumitindig so taon takamunto dan takamakatatakilid na kanaboto tiyem pakabatal. Ay pakabatal na so turog mala. Ame katigen ka so tao na inarkan yan so karoman yan sumamanta ka sububay. Bapya pan baya ginawa aki-arkin yan nun. Manakya po kawan sa baya ginawa na ditigin pakabatal. Ditigin pakabatal. Inun tabubay na makaliwanganin. Kagya so Nabi sallallahu na miyatan to so Nabi na amay kapleus kanya simbayang napagarakedang ko Aisha radhiyallahu anha. So tigin so titi o keran so sapo iyan o di na so tain yan o di na so manian yan o di na so manio atau mana so sperm cell o manusia nagitigin na so tema na may deket si kung ditar na kana bapaliw gato bang kakao Nabi. Nga tami pantagun si ko maputiaro guna ba may deket kung ditar no tao na may aloy sa hadis na gira so Nabi sallallahu alaihi wasallam gina ko kuman ya di sila ko mapikiro pumakin kaya pugusintan na ko kuman gira to ada mamara na psising na kanon tigo Aisha psising na kanon tigo Aisha kili kanam surara din gidap sunja masjid subhanallah miyali pun sa hadith gira so Nabi sallallahu alaihi wasallam na may deket kung ditar ni nagyang kota maputiaro gu na miyamara na pengukotan na kanon di na puso na kanon tigo Aisha para madaun ka andium kelia ka kira deketan nagyang kota maputi. Imagine ni man gina so Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nadi na ni simbayang nati pa man so dingal bang no Rasulullah napakaratan ka. So kana ba imano to nabo pakabat nabo maped ko marsik kailangan din nakaw Nabi ron. Gusto miya sema o bedung na so tepan mana so te na kana ba miya bina sa di mi simba di mi pagabdas pamakabaik o pamapapangan na so tepan. Tiga ayangon kelia ko miyan sa ria. Tabi pa mabana di kanon dito tamukan na urian yan na kengaw na so Allah na suti aso Nabi sallam na ini daw niya no to na lebih mataron so Nabi puno ng si ko Allah so isa ko mga ulama tanwa lagi di Ibn al-Uthaymin rahimahullah pitiro yan tigin na why benar apa tigin detar no ini kapakapasad ko man sa panganang kanaya masala ko man mulai do so bedung na ini kapakan sa ria na rin na pimya sumayan so panganang kana betigin ki transfer so najis kaad na tigin at tatagun si kung ngari yan ayugian wamaka na mga germs so napkapatay niya so Allah tini mataruan naman ito di tanong tigin katawan di tanong kapsul din so gyan kaya hadis na so gyan kaya katerus yang kirig sa kitab na so hadis saya
Nagitikin weran adalil aso may to siko bedung kalagi dumangarya na minum siko tangla iyo gusto mga nisan na kena be pupakasulot sa bumimbelo ya marsika ig. Putsi apan na inalini na supuma kaliw siko manusia na dua klasi kena be marsika gumarsik dua klasi na be marsika gumarsik. So nabatigin marsika pamana nabakailang ibangon una ba nabakailang ibangon PPI na lagi do dam amukhat basak riq ago kagi kapay na dito mo kanima to mga nina ya lagi do tabi pa maduda aguso mga rugo ayug lo na nabatigin ya mga resik ba kailangan na mauna bun na may kumidi katsi kung ditar na ka nabalagi tinwaya marsika kailangan na mauna bun lagi do tabi ba tae ago titi ago lagi do dia gumati kailangan na mauna bun na ya siko kaubalinian amarsik uli na pakabatal patsiapan na uad na makali warugo to ni ko kuman yan aya ko kuman o rugo na rugo si miya kaliw siko dua bengawan siko keliwan na lebu amarsik napakabatal ay tigin kaya kita miyali tanong sa muna lang napakaliw sa nga dua bengawan na lang na ya pakabatal. So man sumipantagun si kuk liwanun kalagi do si salima kaya paliangka sangipa linima madangka nganinsan ami makaliw na basi ko dua bengawan nakana batigin ya pakabatal malagi dumalama ito nakana batigin pakabatal o sit o abdes na kaon na nabapan marsik o kuan kaon na mimbabi an nadhafa matagben kasuti kana ba on nabadi kepakai mendera sa malaga karugo na ba kailangan din na mauna bun nabatino to kailangan ina sumi pantagon siko discuss siko kapag abdas katiamom sita no man sa giyang kaia o kita kapigu siko ilayanon o agama to na kita kapigu siko Islam ayam tu no mga ulama sa kapigu nagi sumipigu ka para siko Allah sabi sa kasulangon no lawas ka sa iga suti kurupaan amia tendu ini kidio nu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subhanallah imagine ni man nagungedeg aman pagari kulay bubay ko pumakin nagiman to sa giyang mapiakap ko gabi-gabi niya na swal agama Islam na benar-benar nakaturu wallah yang to katurin sa oran na al-yawma akmaltu lakum dinakum saya giyang kaya gawin na kompletor kanuso agama niyo agama niya kompleto kakaru ka binteng o muslim na adna ko kumanyan amat ang benar na madarenon susabad ko mga tao hadiran pagin na din suwaga mayran nanap kato na mga tao hadinya pagin na suwaga man yan na din yang katawan nagyang kalina ning galabakan na makasusuguk sa haram rila antan wallah gugad na kimiya katamok sa dunia amay ko ayamiya so akana miya dusa ka nagyang nga dunia na matagbod niya saga-saga dadarpa kanabaya tatapa kapagintaw na matay ka na miyatay ka na yatatap na salungan na maori na umapia kay galabakan na mula sa Allah na marata kay galabakan na resulta ni nakabinasan so malo ka ba dun piya baka dun piya kung galabakan ka susugan rakawag ang mga kada dami puto sa dunia da pakar ng kabaya Allah so kate sa mga keluy basta manggulaw lang ini na masasakat ka sa kapigo wajib ka kailangan din makapigo ka pag neron makatatalo sa kapagabadas kapigo siku diu matao basta adna lumiu maputi aru sa kali kini liunian mabegrak ya pakaliunian kena bedmiag demian aluminium di kama begrak ya pakaliunian gum kiada nun sa begru mapi ya kegedamanian nun punsi ko mama antakabubay kaya na bubuyap kuma na sumamah tama sa bubay nap kuma mani kuma maputi aru sama lagi dua kaya pakaliw niya na piti buba iyan anta ka adna karoman niya na mirmeng siran anta kaya pakogit yan na pita tagi na piyan na langon niya tigiyan makapapaliwgat sa kapigu manusia padpan sa pakapaliwgat sa kapigu makapigu suto sa paliwgat na obesun kerumay na mirmeng siran bapia pande miya kaliw amaputi aragu nakagi miya permeng kapermenga siya buti ana makaroman miya pakasuldu isa siku isa so kasangkapan nila na giyuto na makatatalop no to sa kapigu padiampan na ubapetay so tao na ay sa bapakapapaligutan sa kanyan sa kalpay
paligo tamarigus kanyan ibu dikerigu na subu sumiate sakati dewa salalan si iku Allah itu bu dikerigu ubu megi Islam suta na agi na hadis asigu nabi agi ang kotota pigu na gito mikino mga ulama Hanabila pigu sutao mi muslim. So mahayod na so monthly period ubay agu so nifas ginan so gira mimbuta so ubay na makalapas so nagyang kananifas. Ad na discuss siya mayto bapya mayto na pagkalunya numbunan to ni makukuman mambuna. Kagi kata so dalil tigu nabi sallallahu may kamuntu chu isa siku sukurumay oriyan yan na miya marsiran na paliw gata kapakapigira mana na miya permengsiran. So dua klase so kapigu akiaustuan agaw kapigu kompleto. Udi na kapigu mapia. Kapigu akiaustuan. Mana sara mangulo na akiaustuan mi alkat ka sa kadas. Tani para siyan. Mnet ka apalkat ka sa kadas. Ori na biasa kalawas ka kamiya kay sa isa miya pasar. Kepakayanan. Wai kepakayanan bata di labo gira diga dinggugan na kepakayanan. Gina to ni mapia akapigu. Kata so mapia akapigu adna dalilya bunyan ni natur. Tinero pa kapigu na pigu sutaw penia cutaw pigu rene na una banyan aliman yan una banyan aliman yan una banyan na piamalungan yan aguso kiarsikan si ko piamalungan yan o rene na magabedas kanyan sa kompleto aabdes orian yan na besaan yan na ulo niyan sa makatlo orian yan na pakadekatan yan nun. So igsi kumangolo niyan orian yan na una ba niyan so kalangwan ulawas yan sama kaysa so kawanan napkunaan ubuso diwang nagupulalasan yan o di na ipunin na liman yan si kulawas yan agu ditigin ke pakayso kapagisrap katayak mudu sa ig ata kapagilang sa ig so kate so dali lagyan kay nalo niyan so Maimuna nakaramo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam miyasatina minito na yakana kaya pigu mi gusto Rasulullah sa janaba na paga sala kafay no nabi pagiling utigin no nabi ang balalimanin sa miyadu ang takamiyakatlo orian yan na inalusudin na liman yan si kutangla na orian yan na puguna ba yan na piyamalungan yan orian yan na unaban yan giyang tapiyamalungan yan sa diwang orian yan na ثم ضرب بشماله الأرض ورينينا بقينا ديوان سيكولو فأمنا دقنيان ودلك ذلك شديدا ومنا ini lihasannya sa kalala sa mitataro mana libyo ni na piamalungan yan orian yan na miyaga bedas sa kompleto abdas oriano to na biasa yan ulun yan sa miyakatlo ni mabasa papanon yang nagyang kaya pala diyan sa ini basa yan sa ulun yan orian yan na biasa yan nakaden den ulawas yan orian yan na miyawas agyang kutadar pa yan na ino na ba niyan na yan sa kawan ng diwang orian yan man na bigyan na kan tigo may muna sa igna dan yan bigyan na kan sa tuwalya na dan yan tarima na kasi kalalayaman na sunabi sallallahu alaihi wasallam na makapasad na penrapo na diwa gano may muna na miyasa labu desan panrapo gitu dalil sa kepakai apa penrapo so taurin o kapakap kasadiyan pigu di na magabedas sa tuwalya o di na sud pa isising yan Pagpantingin na sunna pitiru yan saya magabedas din so tau sa abdas sa kompleto abdas sa sambayang naubos kaniyan pigu may kabas kaniyan tigin makapigu na da pagabedas ko na ano to o di na miyagabedas kaniyan si ko na ano to na diyon mapapakayo bas kaniyan magabedas nabuntigin mapia bas kaniyan magabedas mana nina may kapigu ka na pagabedas ka na udi ka pigu na mapamumu ka mabarato gingero nga natiagwan ka biasa ariamas ka na udi na biasa kalawas ka sa niniyatan na ka na lumikat ka sa kadas akbar antaka asgar pamakabu asgar na didin kailangan o baka magabedas didin kailangan permanang didin kailangan o baka magabedas ka kaya sanan so kaya pigu ka Peter yan siyapan pakai tigian si kumama gubeba ya pigu siran nagu sukaromeran sumama gube ya pigu siran apadilan sukaromeran si ko satiman
siar pamabasya ragu sa timanabul di usar niran katigu isa ko mga karma agu kaila yung manisa sa ora to manisa na daswiyaw kapayan lumalakas sira mano pamakaba yung tadarpan na dabon pakaila tigu isa sa kantina di ko dipigu sa kan gusto nabi sa isa sa atang la punsi ko kaya pakajujunubami mana mawawajibang kami sa katigu so isa nan mapia tinuden kepakay so di kapigu ke rumay marangan siran lagi dua na bangalan takada suyaw na langon ke pakay. Nagupitulir kasi masusunat si ko gina mga SPG roman si ko na mga karoman yun gina kayo giyamat tago sa kitabe nagi ang ikang butiatan ron masusunat si ko masusunat ko mama amay ka banyang permenga so karoman yan bepupu paroman na pigus kanyan udi na bumada kali karoman amay ko sulod si ko karoman yan na isa karoman bubangunan sa walay na pigus kanyan daan giti mapya ubadi niya kagagan na magbedas kanyan ginamyalo sa hadis ana hadis sa gina pangaloy yan takdir wallah din ng pangaloy gina na mga hadis saya sigurado ko ron korek punjo hadis kapya korek Syekh Al-Albani rahimahullah agito kon ayan tapuruna siko ungang nami aloy na ani pupu ka beger alawas yan. So ginan so pang paligot ama pigu kata sa mga paligot ta sunat ay mga sunat ta pigu no tao na basulut sa ihram sa kapne ka diyan ta pagumra na mga sunat ta pigu o miya ana hadis saya gimambu ka pigu o rominigu sa miyatay nan mambu hadis saya maso sunat ta pigu so romigu sa miyatay udina miada so kabu beteng yan udina miya katanud koren ka bergi na maso sunat ta pigu gian ay dalil sena so kias na mga inaluiran na dalil ay nilagi dira no so kasulod si sa Makkah hagi miya tantuanan si ko nabi pinggulolan yan so kapigu si koman bubangunan sa walay na miya tanto mambunan si ko nabi sallallahu alaihi wasallam agu mga kapigu masusunat so miya kalabong sa musyrik na masunat to na mga pigu at mambuini dalilian siya ay nilagi diyan kumakukuman buinalo niyan si panapaliugat so istitar minan nasi indal gusal ka perending andip kili ang mga tao siya kapigu yan kagiyagiyang kai na ana hadis saya di kapakayo ba na pakailer ka amay tigin ka bas kaniyang pigu sakanyang buda bon pupakailay na miya pakair kanina piyalo malakas kaysa adalil na kapapakanin na miya kaysa na ada taruba miya ada taruba kelong Rasulullah yang tadi pigu na da suyaw niyan na yang utaba sa member na pitiro yan na labi kaya yun na suwallah mana na ba niya pitiro di kepakay na ba niya pitiro di kepakay ini sa parakan ay pitiro yan na labi kaya yun suwallah so ay mana niya na mapiyan na bapeda pakailar ka na mapiyan na sasapangin nga surat ka o mano pigu ka peda did na suyaw kagaya baratya na banyo da pakailar ka Unas kana buka rumay na dad na suyaw na pa kayo to sa dalil lagi ang kota hadis agu inalin niya siya lebih kaya na so Allah subhanahu wa ta'ala gitu na hadis yang kota hadis na laid niya kinilapit yan na lebih tine kaya na so Allah pat po na miyalo niya saya na kapakaitiyan so isa sa kapaygu so ibarat muna rimangin si karoman yan na mibubangon ng buruman o di na madali karoman na mibubangon ng walang mga karoman yan na agi o mapasad na miya kaysi sa mga pigu ko karoman yan at bumadali karoman o di na tuloy karoman madali karoman pati karoman na miya kaysi sa mga pigu na kapakaitiyan dalil na matantigu Anas bin Malik radhiyallahu anhu ayab tadu nabi na may ka round niyan so mga karoman niyan sa mimbubangon ng kiran sa walay na sa pigu miya kaysa sa mga pigu na miya kalakat sa langon na hadas oto si kasi ko muna man to kasi nadataro marataya sa giyang masatan wa kay leono sabad ko sa bagi ko muna ko masa depan Swiss la ka so oras so Persian Empire Roman Empire na sa kadakala di ka mubangunan sa walayo mamasi ko mga karomanian kay si Sarkira na da limitado niyan bali mo to Islam limitado niyan sapat niya Kristiyana limitado niyan sa isa budi sumiya nga uuna ang mga tao da pansuruman empire si ko masuruman empire go Persian empire na da beran pipikir na limitado ka karomalay say man to sa mga Afrika tabi ko mga nabong na mga Muslim kiran
asa mga African na napketo na magato si karuma napketo na sa puli karuma na no to ba normal kiran to pero musa nyarak tanu ada tarusala kami apurasyan na bentugan si ko muna asa kada kali karuma to na kapian ni na mama na balay di man to mimbelu ya so sabu ada mga tao na di dan terima no buma peso mada kali karuma miali siapan atigin na so tigin so kapigu o mama ali miana melpason kios tuan tigien pigu sutaw sa sati mana pigu ibarat to bes kanen majujunub antaka na haydo yan o di na majujunub o di na suming sa jemaat na tinimu yan sunyati anon o di na sububay na mi pigu para si ko monthly period yan o di na su jemaat o di na junub ako sumapad siya naman aduin niya sa sati mana pigu na kapakay tigien padapan na inalin niya siya so kapigu o babay na lagid no kapigu mama pero manang usada sa kapigu mama mi aloy tanoro na gito ni kapigu babay malagid ko haydan taaka janaba wala yajib wala almara nabubuntiin mi papalugat si ko babay akabukaan yan si ko bukyan si ko kapigu yan sa janaba gumasosunat akabukaan yan si ko bukyan no barato ban yan susulambida gito tinudan na pamaka susulampid niya na o din yan bakaran susulampid yan na nabapaliugat okay na mapena bakaran yung susulampid yan si wapigu yan sa hayd ago nifas but man sa mga sunat si kapigu na suka pagabudes dan kuunaan o kapaka unaan o da pangapigu suka kon kumarsik o da pankapigu mga sunataya nabamuno po na kailangan na makuwang kaon o reno kapaka pasad katigyan may kamapa sa chutaw mangunab sa magabada sa kukuan yan na basaan yan dinolo yan sa makatlo sa punso kapigo kakawanan na kapakayadi kasunat badnuto barat yan na may piwa na biyasa ka lang o nalawas ka na kiyaos to ano to di na biyasa ka sudiwang na kapakay badnuto na dapat makawa sa kakawanan aso nabi na pube niyan so kakawanan padiyan pun saya na mikdar diangka o ipigu utaw ay tinasunat na sutigen su pigu sa janaba na ibu ipigu ya na isa kagantang to na isa kagantang o di ba to sa ita na 2 kalitro sobre sa kalitro uwi napakalangan sa 2 kalitro o di na sa ngaya si ko nga tax na 5 ka akop o mateng ka ataw na kakurangan na ya o di na makinanglan na kaumanan na umanan yan sa dima ka di ka sobraan so telo ka sa apa mga badi kailangan o di na sa kakikinanglanin na kapakaitigyan go di kapakay so kapagisrap sa eg lain yung tapagabada sa lalakalakan niya palakaba niya pa ito na gito na pagisrap na banyo lilipates wallah na inna allaha la yuhibbul musrifin mata nas wallah na din niya kabubayan so di mamagilang Yati tiyeng kawanas so Nabi sallallahu alaihi wasallam na di pigu o di na kugani na makapigu sa isa kagantang aman isa gantang na 5 tigin ka akop na pupagabedes so Nabi sa isa ka akop Allahu Akbar so isa ka akop na pasibula bundi sa kabos sa gumidyan taka 2 kabos wa mala taka ba di sa ka sakdo may to sakdo saka akop pama akop kasig naguti ka lamin ni pagabdes Nabi sallallahu alaihi wasallam so kasobra siya na di kailangan na kapagisrap padiyempen na isa sapar so kapigu si ko mga siyar isa sapar na baharam di mapia o ba di sika di pigu si ko mga siyar kagi tigin na po to amarsik na pasibula pigu ka nakitar sikar ka o di napaka raraduto si ko di kapteng na pamikiran kasi ko no madi masusuting ang takiatar sikang ka agu ditigien titi sutaw siko pigunya maka katanya na pakatar siko na di runo cikanya titi kan cikanya tigien di kersik kina sumi pantagun sa giyang kapigu so mi pantagun siya watemum batanaw lakay sa giyang mapuntok oras so tigien so katiyamum naginan so okit asimba ini tadi kalimang kasi kulapo tasoti sa mbela 5 sa yan niyat kao na palakat nakaso kades ka sa ipsimba yang audina so sala kauron ay tigin nagyang atin ang atimo manapdiya siya ini bagaya pamamagayin wallah si ko mga pagtaw Muhammad sallallahu alaihi wasallam na desi ko miyangaw na
Agweti na ko kumano ka tayamum na kapakay siko hada sa malanta kay da sa may ito amay ka miya bali sota di pa ka sarsaig udina miya da suig udina mo sarsaig na kabinasaan udina dinian kagagabas kanen mo sarsaig na miya pa kay ron so katiyamum ay dalil na inalinin so ayat es kano miya maratiya na may kakabay niya simbayang ano na pagabudas kano una binya para siyo taman agusulima niyo taman sa siko sapuan niyo sumanga ulon niyo agu nabi niyo sumanga inyo taman siko bukwa na may kabatadiyo na majujunub kano na suti kano amay kaya batadiyo na masasakit kano o di na sisi kano sa layagan o di na tigwala na suisar kano na minitalingoman yan so marsiki mana miyakaw do di na miyakatiti o di na miyar mengin so karomanyan na deket to niwa ig na tiyamom kano sa lapo tasoti na aya para sukatimo na sapuan niyo sumanga para siyo agusum bela alima niyo sulima na bumpat susiko 5,000 kapama apdo julisiko na tiruni na apdo jusiko dir kanu kubayan wallah baka no kargni ugid na yakabe wallar kanu na makasuti kanu agu mataroto piyo sulimur kanu wallah kaang kanu maka panalamat Putsan gitu so ayat suratul Maidah ayat 6 ayatan ayat 6. Tuni kepakai siku tayamum. Kepakai tiyan na iti tuni kepakai tayamum. Kepakai tiyan na tayamum ka asu apian tun na abu te asuti abu ator tin importante na adna abu. So kate soropaan o katayamum. Tuni ropaan o katayamum peniyat suta orene ibta di na liman yan siku lapot kakayat na liman yan orian yan na yo penian mga limanyan kanun kala korang iso abu gemini di keciko limanyan rene ne sapu yan siko parasyan lagi duto pamabo ni pilisan giraya nagi mana limanyan saya nagugi mana limanyan adiwang so kawanan lima na tugunun siko lewanin so diwang lima naguso kawanan lima siko palad ko likod o diwang na gitu tigyan imi aloy sa Quran o di na kapakai tigyan na unan yan so limanyan na ubuso paras kaad mo hadis sa keluy sa giyang kaya pagaluy niyan kata so Abdurrahman na miyatiru o ama iyan miyako mako na mamasiko Umar bin Khattab na pitiru yan matan tigyan miya junuba ko giso Ammar bin Yasir miya junuba ko tiyan na deketo na ig na tigo Ammara fakala Umar pitiru Umar siko pitiru Ammar siko Umar mga tigyan di keto siya miya kaysa tiyan na sisita sa layagan magunuta tas kagusakan nasa kantigin sa katigin na da kasumbayang nasa kantigin na may kli-kli daw sigan si ko lapot na may sumbayang ako na minisampay tako nabi na inalagan si ko pada mga hadis na inalagan na singa sunabi sa kong yan na panutul nilang rasul na yabu inindurok tao rasul na inna mayakfika hakada lagi di tinasuan ka ini diba ko ini betadu nabi liman yan sumbula liman yan si ko lupa na wana faka fihima nagu inyo pian ambula liman yan thumma masaha bihima wajhahu ne orene na siapo yan na para siyan ubu mensumbul aliman yang gini na dalil ikadua dalil hadis penuh Ammar kios tuan rakang galbugang kalagi dia na tani pinggal bukun Rasulullah ini tadian ambul aliman yang sikulu pa thumma nafadaha orene na piang wan yan ini mo na gina liman yan anon mga da sumanga abugun kapakayo pa na ito pada mga ulama itirin na pingiron saya siya pada mga ulama na di pa katumbulan na 5 siya pada mga ulama kaya nga hadis siya pada mga ulama na ito isarap mana hadis ay niyup yan thumma masaha orin yan ini sapo yan so likod o pala daliman na diwang si ko kawanan agu so palad o kawanan si ko likod o diwang orin yan na siya po yan na paras gini kadua kidna ay mapia na unan so paras na ubuso 5 upsilakan ka unan kasulima ubuso paras na kapakaipan. So anto ni mapakadagyang ka naman kepakai sa giyang katemum kepakai sa giyang katemum na langon palakat nakasa hadas na kelakato temum basta masa adi nga kausar suig malagi duli nga kausar sa piti buba kakagia barato masakit ka o di na daig na kepakai na kate su pumakabatalon tuni pakabatalon madin suig pumakabay inusar ka sa tayamum na de padiam pen na so pumabatal si kwabdas may tiyen kama de so ig agu so bute na dep na mialam budid na kebangon kusar na sumi yang ada sabab ya dep da tayamum did di kapan perumah itu ni sambayang ka ame tiyen ka soto na mi tayamum
na kepakai tigien sami ini timumen hadas asgaran ta hadas akbar odina lomika tigien sa khabath marsik sigun ditarnian na ini timumen pen na langon no tigien kepakai ameka beda na sa dien ka akewanian ka kedayan na gitui kaku enyanon sa mana sa kegenyan so manso kya palian udni kelken ubaka bina sa iskanya si o kapagusarian sa ig na temum skanian tigien ko dapat ta temumen na sapo unian so kesapurun o badi na sapo unian udina temum skanian na una banian so sabedun so apa yang desan na langun nanan kepakai Amerika berke din suik si ko masa ada ig na ay pitiru Nabi sallallahu alaihi wasallam na madin suig na pagabdes ka na ubada ig na kioston rakaso katemum kami aran din nagyang eros belasangan wallah ko kya pamamakin gyu uban ada ng katarotopi na makanggi ka no mapun lamatan si ko Allah mi apa pendetana man si sagyang ay mapiakap ke gebi-gebi niya belasangan wallah ko kya pamamakin gyu sagyang kaya oras tanu uman din jemaat alas 4 taman sa alas 5 na di tano si di makapamagusay ay ini ngaranan tanoy sa usayan kuma kukuman si kuwagama bugusay tano siya sa makukuman si kuwagama kung nalamatan tano su Allah oriyan yan na sumangatap kasabapan sa di tano di kapapu makinag yang ka iakirik sa DXSK 95.5 Cool FM gu penyelamatan tanam nagi yang kaya mga teknisyen saya sa pagkasisi sirak tanong sa gyan sa bala kwarto yung chief teknisyen nila siran intong ako gyan kaya dua teknisyen nila na di siya ni mga simbi kilari ako si RG ibigay kiran Allah sa mapipikiran gu balasan ka naman bu Allah sa kanam yung mamakinig si sa gyan kaya mapiakap kagabi-gabi niyan may taling masoras bakos kanad musalama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh